iyi ihuriro rya Fardc rikomeje gushaka inzira zerekeza mu mujyi wa Goma, ni mu gihe kandi abajetu bamaze kubiplaninga ubona yuko ibintu bikomeje kujya mu buryo isaha ku isaha mwakumva hari igitendo gikorera Goma. Fardc ikomeje kugerageza operasiyo zose yakora ngo yinjire Goma, ni mu gihe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zo zikomeje gufata ibyemezo bikomeye nyuma yuko Amerika yafatiye ibihano RDF ndetse n'abajenari bayo bane. Bihagaze gute? Ni leta zunze ubumwe za Amerika kuwa mbere ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026 batangaje ko bafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda, RDF ndetse n'abasirikare bakuru bane. Kuko bigaragara mu itangazo ishami rya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize hanze mu kugenzura umutungo w'abafatirwa ibihano OFAC, ryatangaje ko abayobozi bakuru ba RDF bafatiye ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Ruki Karusisi, ndetse n'umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika iri gushinja RDF n'abayobozi bayo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwanira ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro M23, umutwe nawo usanzwe warafatiwe ibihano iwushinja guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse no guteza ikibazo gikomeye cy'impunzi no kuva mu byabo kw'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga ko kandi RDF ishyigikiye M23 mu gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo imijyi ikomeye nka Goma na Bukavu ndetse n'ahantu h'ingenzi hacukuzwa amabuye y'agaciro. Washington iravuga ko ibitero M23 yakoze bitari gushoboka hatabayeho ubufasha n'ubufatanyacyaha bwa RDF n'abayobozi bakuru bayo. Minisiteri y'Imari ya Amerika biciye kuri Minisitiri w'Imari witwa Scott Bessent nyuma ya biriya bihano yasabye u Rwanda guhita ruvana byako kanya ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Kongo, aho yagize ati Perezida Trump ni perezida w'umunyamahoro kandi Minisiteri y'Imari izakoresha uburyo bwose ifite kugira ngo impande zashyize umukono ku masezerano Washington zubahirize inshingano zazo. Turasaba ko ingabo z'u Rwanda, intwaro n'ibikoresho byazo bihita bikurwa muri Kongo. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 nibwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano mu muhango wayobowe na Perezida Donald Trump. Amerika iravuga ko nyuma y'iminsi mike ari amasezerano asinywe M23 na RDF batangiye ibitero bizasize hafashwe umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero ivuga ko bizaguyemo abasivili ndetse bitana ibihumbi by'abaturage bahunga ingo zabo. Yunzemo ati nubwo M23 aje kuva muri uwo mujyi gukomeza kuba hafi y'umupaka w'u Burundi hamwe n'inkunga ya RDF bakomeje kuyitera, bivugwa ko bishobora guteza intambara yaguye mu karere. Amerika isobanura ko ubufasha RDF ha uriya mutwe burimo ubw'ibikoresho bihagarika ikoranabuhanga rya GPS, uburyo bwo kurinda ibitero byo mu kirere, za drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare nk'uko byagiye bivugwa n'impuguke za Loni ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga kandi ko ibihumbi by'abasirikare ba RDF bari mu burasirazuba bwa Kongo bafashe M23 kugenzura ibice bitandukanye ndetse bagashinja ingabo z'u Rwanda guhugura abarwanyi buriya mutwe no kuwufasha gushaka abarwanyi bashya barimo n'impunzi. Washington iravuga ko AFC M23 ifashijwe na RDF bakoze ibikorwa birimo kwica abantu hadakurikijwe amategeko, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'iyicarubozo. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze guhakana ko rutera inkunga M23, ariko mu minsi yashize rwavuze ko rufitanye nayo imikoranire mu by'umutekano. Ibihano Amerika yafatiye bariya abayobozi ba RDF birimo kuba imitungo yose bafite ku butaka bwayo cyangwa igenzurwa n'abanyamerika igomba gufatirwa. Ubu kandi abanyamerika n'ibigo bikorera muri Amerika babujwe gukorana ubucuruzi cyangwa se ihererekanya mari
iryo ari ryo ryose n'abafatiwe ibihano keretse babyemerewe n'iki kigo aucun. Kuri ubu Rwanda rwamaze kuba rwatangaza aho ruhagaze ndetse rugira icyo ruvuga ku bijyanye n'ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zafatiye abo ku ruhande rw'u Rwanda nk'uko rero bigaragara mu itangazo ryasowe. Reka turebe icyo u Rwanda ruvuga kuri ibi, aho guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi bakuru bazo bigoreka imiterere y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho kuwa mbere rero ku itariki ya 2 nibwo Amerika yafatiye ibihano RDF n'abayobozi bayo barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Ruki Karusisi, ndetse n'umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika rero irashinja RDF gutera inkunga no guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe mu 23. Turebye ibyo guverinoma y'u Rwanda yatangaje rero mu itangazo risubiza kwa biriya bihano ryasohotse, bavuze ko kuba ibihano byafashwe byibasira uruhande rumwe muri izi nzira y'amahoro mu buryo budakwiye, bigoreka ukuri ndetse bikagaragara mu buryo butari ubwo mu miterere ya nyayo y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagaragaje kandi ko ibitero bya drone nibyo ku butaka bikomeje kugabwa n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo Kinshasa nta kurobanura bigaragaza kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano bizakozwe na Leta ya Kongo. Ikindi bikaba bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. U Rwanda rwashimangiye ko kurinda igihugu cyacu, bagize ati kurinda igihugu cyacu ni ikirango gikomeye n'ingabo z'u Rwanda zitwarana ishema. Rwagaragaje kandi ko ihuriro ry'ingabo za Kinshasa rigizwe n'abacanshuro b'abanyamahanga, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'umutwe FDLR bagifatanya na Fardc ku rugamba, mu gihe amasezerano ya Washington Leta ya Kongo yiyemeje guhagarika burundu kandi mu buryo bugaragara inkunga Leta iha umutwe wa FDLR n'indi mitwe bafatanya. Guverinoma y'u Rwanda yunzemo ati u Rwanda rwiyemeje byimazeyo gukura ingabo zarwo aho ziri, mu gihe Leta ya Kongo nayo yakubahiriza ibyo yiyemeje. Nuko rero bihagaze. U Rwanda rero rukaba rwagaragaje aho ruhagaze. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice bitandukanye. Amakuru dufite agaragaza ko Fardc nayo ikomeje gushaka uburyo ki yakinjira Goma ku kibi n'ikiza bijyanye nuko ifite amakuru yuko M23 nayo ishaka kwigarurira ibice byo muri Kisangani. Bwana Safari waramutse neza? Haramutse. Safari, kugeza ubu ku mirongo y'embere urugamba bihagaze gute, ni igiki kiri kuba kugeza ubu? Kuri iki gihe ni win aho nyuma yuko ari agace gafashwe Warikare na n'ihuriro rya Fardc ryahise rifata agace ka Gakenke, yego tasubirwaho aho bagafashe ku munsi n'ubundi wejo. Ubona yuko ari win kandi noneho umugambi ukomeye. Urabona ko ihuriro rya Fardc rikomeje kuba ryashora imbaraga mu ikoranabuhanga kurenza gushora imbaraga mu mirwano biciye ku butaka. Ubona yuko bahinduye strategy kandi noneho gahunda ikomeye yo kuvumbura ko ihuriro rya FCR rishaka gufata umujyi wa Uvira, nabo urabona yuko bakajije bashaka kuba bafata umujyi wa Goma bitewe n'ibimenyetso muruza bigenda bigaragara. Bamaze kuwinjiramo, bafite amakuru isaha ku isaha. Urumva ntabwo wajya gufata umujyi wa Uvira ngo hasigare imbaraga zifatika muri ibi bice n'ubundi bicunga cyangwa biteganya n'uyu mujyi wa Goma. Urumva ko hariho gucunganwa gukomeye, ndetse ubona yuko ihuriro rya Fardc risa nk'irirekereje. Akaba ari nayo mpamvu sahi uyu mujyi wa Uvira utari wajya mu biganza bya AFC, kuko kugira ngo umujyi nkuriya ufatwe bisaba abasirikare b'abakongwe kandi batandukanye, ndetse n'ingabo nyinshi ziba zigomba kujya gutanga imisada bitewe n'imirwano biri buhabere. Nyuma yaho gatoya ubebe yuko n'ubundi
ihuriro rya Fardc risa nkaho rirekereje ko ihuriro rya AVIS ryakora ikosa aho gatoya nabo bagahita bafata umujyi wa Goma bitagoranye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni nk'ibiki bari gukora bigaragaza ko mu by'ukuri bamaze gupanga gahunda yo kugira ngo bisubize Goma cyangwa se bagerageze kuba bayigabaho ibitero? Magingo ya usibye ko abasirikare nyine bava mu nzego z'ubutasi batari bagira icyo bakora, ariko bamaze gushikamo kandi babona kubasha kubarezima biri kugora iri huriro rya AVIS, bitewe yuko ihuriro rya Fardc ryashoye mu rwego rw'ubutasi si abanyekongo gusa, harimo n'abanyamahanga benshi, abazungu, abantu benshi bose babashoyemo amafaranga isaha n'isaha. Nyine ushaka kumva hari icyahindutse, kandi mu bigaragara nyine urabona ko bamaze kubisetinga, bamaze kubitegura. Ubu magingo aya barasa nk'abacikiye mu gace ka Mwiso, ubona ko bashaka kuza zasanze ariko na zasake, ariko mu mpamvu zigaragaraho barasa nk'aho bashaka kurekaho ihuriro rya AFC rigakomeza rikavansa, bagahita bakora kontra cyane, kuko bamaze kuvumbura ko iyo ihuriro rya AFC rikomeje kugenda rifata ibice bigiye bitandukanye, ibice bagiye basiga nyine bizeye ko bafashe bisiganga birinzwe n'iki ngo niya sinzi sinzi ko babita abasirikare barinda n'abapolisi cyangwa abandi bantu badafite imyitozo ihagije. Akaba nabyo abuririyeho mu minsi bagerageje ko atari ku bundi uwagaba ibitero ku bice n'ubundi ihuriro rya AFC bafashe tukareba uko situwasiyo imeze. Warabibonye ko mu gice cy'umunsi bari bamaze gufata ibice bigera muri, kandi harimo ibirindiro bivuga ngo harimo ibirindiro bya AFC. Ibi rero nibyo biri gutuma Fardc isa nk'iboshyushya iri kubakurura. Urabona yuko ejo bafashe agace ka Buhimba berekeza Warikare, kandi aka gace ka Buhimba urabona yuko hari ahandi basa nk'aberekeza, kubona yuko n'ubundi bisa nk'aho bigaragara ko bafite gahunda yo gukomeza, ariko bagasa nk'aho babihorera. Uko kubihorera rero niko kuri gutuma abantu harimo kuboshya kugira ngo nihasigara umutekano ari mukeya babonereho uko bahita bavansa, nyine bahite bigira mu mujyi wa Uvira, kandi urabona ko biteguye nyine. Yego, urumva rero n'ubundi impamvu izo facte zigaragara ko bitaza korohera AFC nuko n'ubundi biracyari ku ngano z'ubuke bw'abasirikare bakoresha, bitandukanye n'ingabo z'aba FDNB n'aba Fardc. Ubufatanye bw'abasirikare benshi bari muri ibi bice, urabona yuko rwose iri huriro rya Fardc rikomeje kugenda n'ubundi risa nk'iribigorera. Urabona nyuma yuko bafashe kano gace ka Warikare basa nk'abakavuyemo bakirukanka, ariko batanagiye mu bintu by'imirwanire ikomeye wenda ngo bahasige amaraso. urabona ko n'ubundi hano bikomeje kugenda bigaragara ko basa nk'aho bari kubakurura kugira ngo berekeze n'ubundi mu gace ka Ngenge kari muri uburengerazuba n'ubundi bw'ibarikare. Urabona baraba bagiye kure, kandi deployment ziraba ari nyinshi. Urumva turo duce twose twa Masisi, utazumva utu duce twa Masisi ngo bafashe Gatoyi, ngo bafashe agace runaka wumve ko kabari gatoya, bari ahantu hagari. Noneho bo icyo bari gukora ni ukugira ngo n'ubundi abasirikare bajye mu bice bafashe, barimo kurangara kw'ihuriro rya AFC, ubundi bahita bifatira umujyi wa Goma, kuko urabona ko bari kurwana mu bice bya za Mwesobo, basa nk'aho bakikije bubaka ama defense muri biriya bice, muri amashyamba ya za Mweso.
urabizi ko hano za Rutshuru bubatsemo ama defense akomeye, urumva ko basa nkaho bamaze kwiyubaka mu buryo bwose, kandi usibye n'icyo warikare ntago yari yajya mu biganza bya AFC, kandi urabizi ko hariyo base militaire y'Abafaransa, hakaba ingabo zidasanzwe z'aba FDLR, hakaba ingabo nyinshi zaje kubafasha. Urumva nyine nubwo buryo ubona yuko bashaka kubakora kugira ngo bagwe mu gatego k'irihuriro rya Fardc. Kugeza ubu kubirebana na deployment ho birakorwa gute? Mama ko yaratu twabawe ndari ibindi biciri kujyanamo abasirikare bya Kisangani nkuko bivugwa ko bamwe bavuga bati bari gushaka kujya gufata Kisangani, ubundi ababivuga barashingira kuki? Ababivuga n'ubundi ni ibitero ubona byakozwe bya drone zigera murenge, kandi buryo ntabwo drone bazakubeshye, ntabwo drone ijya gutera ahantu nta muntu wageze yiyobora. Hari abantu babanza kugera mu gisagara cyangwa mu gace ibikorwa cyangwa operasiyo ziri bukorerwemo, abo nibo batanga abakuru gati gutya na gutya bimeze gutya na gutya. Ubwo urumva rero bo bamaze kugerayo, abakomando bose bariyo, nibo bari bagezeyo mu ibanga rikomeye. Urumva kuba ibyo biteganywa byo ni nk'ihame, kuko mu gihe Kisangani itari yajya mu biganza by'ihuriro rya AFC, kubona intsinzi cyangwa kwizera ko bagenzura bino bice bya Nord Kivu ntabwo byabahira. Ntabwo byabahira kuko wagiye ubibona mu minsi yashize uburyo Masisi bazaga bakica abaturage, bakica bari ku madefensi. Ngira ngo ntabwo ari ibintu wenda utigeze wumva byabayeho, ni ibintu byabayeho, kandi ibyo bitero byose byapangirwaga kuri kino kibuga cya Banguka International Airport kiri mu ntara ya Topo muri uno mujyi wa Kisangani. Kuko nubwo iki kibuga cyubatswe ari icy'indege z'abasivili, ariko harimo igice cya gisirikare ndetse gisa naho kigabuyemo kabiri. Urumva rero ntabwo byaza koroha, n'umugambi ihuriro rya AFC rifite kugira ngo risolve ikibazo nuko ryafata ino Kisangani, iki kibuga bakagishyira mu biganza, nibwo bakwizera bidasubirwaho ko bafite umutekano wa Nord Kivu kandi bagomba kuganza mu bice byose bari kuyobora. Fardc kuba kugeza ubu ibyo bitero byose bwana Safari igabwa y'Ikisangani nta kiratanga umusaruro, ni nk'iriye bangiri gukoresha kugeza ubu. Kuva basegeshwa bikomeye n'ibitero bya AFC bikagenda bikamenasa amadrone yose bigahitana umwe mu basirikare ba Kongo bazi by'imitegurire y'ibi bitero by'amadrone, yari umwe. Kandi urumva ko ubu maginga ya drone ziri guhagurutswa n'ab'uruhu rwera. Urumva iri koranabuhanga rya Amerika n'Abafaransa batubye, kuko navuga ko Amerika yatumye Abafaransa n'Ababiligi, nje niko nabivuga. Urumva ntabwo wafata ibyo bihugu bisa nkaho bikomeye mu ikoranabuhanga ngo upfe kubyinjira nuko wishakiye. Ubwo ni nacyo kiri gutera icyo kibazo gikomeye, ndetse ubona yuko kugira ngo iri huriro rya AFC ribashe kuba ryakongera kumenasa iri huriro rya Fardc, ntabwo biri buze kubahira bitewe n'uburyo ki bafite ababashyigikiye, bafite ibikoresho. Buriya ntabwo ngo Amerika ibintu yagiyemo ibijyamo ibigiyemo kubera kandi inyungu Kisekedi yabahaye gusinya amabuye, gucukura amabuye mu myaka 99 ari nko kugurisha igihugu. Yego. Urumva rero imbaraga zishoboka zose niyo habaho kuvuga ngo harapfengera buriya karakamenyetso batanze ko kwica Wiringoma, ni nk'ikimenyetso gikomeye cyimbitse cyo gutanga gasopo ku ihuriro rya AFC yuko isaha ku isaha bashobora kwisanga ahubwo hari n'abandi bakomeye bahitanye, cyangwa na bamwe bano bari kuyobora
amakaritsiye n'ubundi bagiye bafata buriya ni n'agasopo batanze siko batabashije wenda kuba babimenya, ariko buriya ni gasopo yatanzwe bagomba kuzirikana ko isaha ku isaha bashobora guhura n'ikibazo gikomeye bakaba n'ubundi bahura n'uva gusenya, kuko buriya Amerika yo yatanze gasopo, materiyeri yarazizanye, abasirikare yarabazanye, bo kugeza ubu bashaka ntibanarwana ku butaka, kuko ubona yuko ikoranabuhanga bamaze kugwiza muri biriya bice bisa nk'aho ari inkingi ya mwamba muri byose. Yego bwana Safari, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ufite ndetse abone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.